Polisi muri Algeria yataye muri yombi abanyamakuru mu giterane aho bivugwa ko bujijwe gutangaza amakuru y'imyigaragambyo yamagana manda ya gatanu ya Perezida Abdelaziz Bouteflika. Umwongerezakazi Jane Goodall, umushakashatsi ku nyamaswa zaba zifite aho zihurira n'umuntu, ejo kuwa kane yasuye Tachugama muri Sierra Leone ahaba za chimpanzee, ubwoko bumwe muri izo nyamaswa. Yahaherewe umudari w'icyubahiro wo mu rwego rwo hejuru na Perezida Julius Maada Bio. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa na mugenzi we wa Botswana Mokgwethi Masisi basinyanye amasezerano y'ubufatanye. Umuyobozi wa guverinoma ya Libya yemewe ku rwego mpuzamahanga hakaba n'umusirikare utavugirwamo pikiye ubuyobozi buhanganye n'uburiho mu burasirazuba bw'igihugu babonanye bemeranwa gukoresha amatora. Naho perezida wa Liberia George Weah yabonanye na perezida wa Israel Reuven Rivlin i Yerusalemu anashimangira ko igihugu cye cyiteguye guhahirana na Israel.